Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih terus panteng di channelnya Iwan Oke Garut. Tong kemana-mana tetap stay tune terus di channelnya Iwan Oke Garut. Tong hilap di subscribe, terus di like, terus dibagikan ke tetangga, oke di komentar ya. Dinten ayeuna Iwan bade ngabagikan video tentang kumaha situasi di panggung ya. Macem-macem, malahan ayeuna di rumah oge. Ada trio. Siapa aja trio itu? Mungkin kita lihat aja nanti ada ya. Oke? Nanti lihat. Terus ada yang lagi di panggung, aya nu ngahulang, terus aya pokoknya macam-macam. Pokoknya tonton aja terus di channelnya Iwan Oke Garut. Selamat menyaksikan, selamat menonton ya. Wilujeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahul kafi rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Allahul kafi rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likulil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Atas ditonton gitulah kirang langkungna pokoknya video-video pendek itu mau video-video pendek gak panjang-panjang amat ya. Yang penting terus saja dipanteng tong hilap. Nu penting mah Iwan terus tiasa silaturahmi sareng nu sok nonton di channelna Iwan Oke Garut. Hatur nuhun kasadayana, mudah-mudahan cing sararehat paranjang yuswa cing langkung digampilkeun ku Allah milik sareng rizki nu saageng-agengna oge berkah manfaat dunia akhirat. Hatur nuhun, tong hilap sakali di subscribe, di like, di komen, bagikan kata tetangga ya. Mungkin mudah-mudahan Allah nu ngabalas kasayan ibu bapak ade sadayana pokokna lah. Hatur nuhun, nu usaha sing langkung majeng usahana, sing sukses segala rupina. Hatur nuhun, dadah.